ubani khona uzongitshela ukuthi kwenzakalani okay se dumela o kae ke bona ke a bona le ngwadile dipoto le re no bail for Karabo Tensindani as batho ba baswa le banyana actually go direga eng gore le feletsa le tlile today ke a le bona o ka re le batho ba baswa ka bontsi go diragetseng go ya ka rena re kwatile because of ngwana ba morepilang o na le 21 ebile ke se seaka ene ne ke e tsha botlhoko tsele re le banyana e ka diragala go mongwe ga re ga rena. So the reason why re tlile mo ke court ke gore re nya gore Karabo le banyana ba bang ba kry justice ka bashimyana ba ba rapang bana then ba ba bolaya. So today re tlile mo ka baka la roresang re tlo supporta roresang ba mo rapile and then this thing e dula bophelo ka moka ke trauma. So roresang o rapile o mo go ba ditse le nna e ka diragalla go nna bosasa o rema. So I can go bale jole ka banyana. Okay. Stop gender-based violence. Ukhona umunye ongathanda ukuphawula? Ngicela nikhulume nami phela manje sicabanga ukuthi kose sikhulume solethe ukuthi sikhona ukuthola iclarity ngisho ngibana umuntu uphusesi okwenzeka lesehlakalo kuyi okay yeah Stefina Dumel Shelly yeah Shelly o karata goreng after this whole situation idiragetse ever since because those two cases se re dikuleng ka kwa court are you happy ka di outcomes ja court what do you say about this whole situation especially after magistrate Acheris Petro sa gore o tlo sakana ka di 12 ja go di latelang nga January nang karata gore Rosang agree justice. This guy a rote in jail. Cause nka direng e bohloko. Re le bosadi e re kusha bohloko thata. Ibila ga re thabishela ga nyane. So ne kra tilo re magistrate vela aka mme a tsamaela ruri. A skhela sa bo. Gore chomi tja ga le tsona di bona gore ntwe ba dirang I right. Ene re tlo thusha mapolisa gore banya kana le ba ileng gore ba re ipa bana ka montle ka mo. Ba tlo fela tronkong ka ga bona. Yeah. Okay. So mpoche ka di outcomes ja magistrate ka ge setse up a bail application ya ga o tlo e dira ka di 12 ja January. Are you happy with the outcomes? A ke happy. Bo lebeletse jwang mhlamo? Ne ke lebeletse gore o tla mmya sebakanyana a bulege hlogo. Maybe a mmitse February. Okay.
o kotse mo mpakating. So ke kwa ba bangwe ba ntshwaetsa tsebe ka motho ko ba mpotsa gore ga se just only rape ebile o berekisitse mphaka go mosega ka fase ana mhla mongwe e ka ba ile ka mkgogo ya ka mkhole kweleng kapa ke nnete papa o dirile ka mkgogo. Okay, so what is your input mabapi le this whole situation? It's a difficult question. Yeah. Okay, I was only 21. Okay, no, I see. No, it's very painful, Bakeshu. Now, let me just talk to this young girl. Ke bona ka re ba chaba ere ke boele morago ere mama ke mo we mama still sizwa kuhlungu. Okay, ke ngibona ngibana omunye bakhuluma. Okay, sisi u ka re tlhalosetsa. Okay, nana. Before ke tlo ya go mo gononela ke thoma ke nya go bolela le lena pele before. Okay, friend, where is the friend? Na friend ke nna. Ke man friend ka yon. So mo guy so mi a kopela o bolele so mi ya gago. So now nna ke nya ka go fa se sengwe se leng gore ke a tseba go thwe ba tlhakane be ba le ka mo ka majwaleng go tloga majwaleng be ba nwele ba tagile ka moka go tloga mo re santse ba tsamaye ga sanya go tsamaya le yona mhla mong ke yona ntho yore ke go diregang a se yona nna tšhomi nna ga ntelelang mpotsa sona tšhomi mpone tšhere setori se se fetša go diregang mpotsa gore ena ba etswa tleliniki so ya majwala e tswa kae nna ya majwala nna ke itseng ene ebile gape ba ra motsebi o ra motsebi ebile a zang ka kopana le ena majwala nna re nangoke okay okuyibeke mama kusibekele yona mama kusibekele yona akasibeki okay ke khopela o bolela now ke nagana gore ke tlo leboga chance ke le feeling yona go ntse ke tlo bolela le ena separate ka thoka ke ena ke tlo mpipa mahlo ke ya bakwethu njengoba nibona ngila ke senginaye usesi loyo okuvele isehlakalo ngaye ke ngizokhuluma naye before ngingaqhubekela phambili ngithi ngathi ke ngixoxe naye angitshele sonke isehlakalo senzekileko njengoba kube nguye ke umuntu ovelele isehlakalo sokuthi usahlele indoda ke yamdlengula ke thina sisicema se-identical force nokho besavalile mara namhlanje sipostile ukuthi sifike sokhona ukukhuluma naye usesi dumela le kae rona ya ke gopela o tlhalose mhlamo lebitso la gago everything le gore go diragetse lebitso la gago kwena mama Nkadimeng ya Nkadimeng a tlhalosetsa mhlamong babogedi ba rena gore mhlamongwe go diragetseng ka lona tšatši le o tlo feletsa o te kry-a o le ka gare ga kotsi ka e leng gore today ebile go causeditse trauma. Okay, a ke re bele Sunday nka swekere ka ma 1-2 ya masa soba be ke le ga boyfriend ta ka so e ke robetse ratso a tsoga a re o nyaka di-chips a ile di-chipseng a bua mo o ba a bleeder a re ba mohlabile ka thipa a bua mo a ka se re mo felela ditleliniki ke mkhapa tleliniking ka re bele ka ma 4 cause very little transport half so e ke toga tleliniki ke bolela ka phone ke bolela le ma boyfriend ke motho gore nna ke shiftile tleliniki so ke boela gae so e ke bolela so nka shwe ke be ke approach ga Sophie ke yo feta ko ga Sophie Thabeng e fetso dropa phone ke re ke lebela ka morago ke bona motho ene ke a shwe ke roko a e sharp so ka zama ke tsame slow nyana ke khona bona re email re ke ona re a tswalla a ntsha thipa a mputso ke yo go kgana Excuse me. I'm really sorry. Yeah.
this is, guys, is a difficult situation. I think the situation she's now facing, as I was saying earlier, we wanted just only to get her side of the story after this whole situation. This issue impossibilitated trauma. According to the statement, saying from citing Yahake who experienced it into Azanka Bona Peeling, because the guy or approach Chekatifa and Mochahor Onyaka. During that process, obviously she has to protect her life. She has to comply. Then o khonne go sepela mhlamong le ena amisha lefelo tsoko mo eleng gore o felleditse a foster go robala le ena, and then mo go robaleng gape le ena o felleditse a bona o ka re ga go direge ka tsela yo a berekisha thipa go mula ka mofase ke statement se ileng gore mhlamong ke nyaka go se felletsa se ileng gore it's very difficult for her to release the statement, especially what she went through. And now I just want to ask this question, ever since this whole situation ile a kopana le di expect le batho ba ileng gore mhlamong ba ka gona go mofa that vote of confidence ya go mo dira gore seriti sa gagwe se bue e fela basadi ba mo adulang gona ba tle ka bontsi ba tle go mothega about the pain that she went through. I believe that my sister kotse o rona le mo kae 21. So ba ile ba go organize it or kapa mapodisa after le botse case gona le mapodisa ile gore ba gona ba tile ka counseling ba ile ba go biletsa mapodisa counseling. Have you ever spoke to someone ever since go diragetse ntwe, or you only get support from your friends and a member of your community? Okay, so we already for mhlamong gore re ka go kopantsha mhlamong le di expect tsa counseling o gone go tsamatsela e yotlhe le bone. Ke na le mme ka mo e leng gore mhlamong mama ki kwa nkano mmitsa ke re ke ngwana gago because go ya ka mpo le na leng connection ka gona le ka mpo le communicator ka gona, it simply shows that gore le na le bond wena le ngwana o itse wa reng after ile gore be ile wena wa bofelo o ile gore ba bolela le ena phone before go tlo tlhaga tiragatso ya go tshwana lona mo ile gore experience the same issue, the same situation ya mo ile gore boyfriend ya gagwe e hlabilwe ka thipa, and then ge hlabilwe ka thipa yena o santsana a ya clinic go ya go checka gore mhlamongwe what was the cause a ntse bolela le wena o fihlela mo ile gore o tsere ke mo gononelwa ebile ke find out gore le phone e felleditse itimetse ka tsatsi le ke gopela ga nyane le shata sound ga nyane. Yeah, okay, sharp. Okay, mina ngendlela engiyithole ngakhona bengisemngcwabeni Hendrina, and then wangifonela uRobisana kora to 5 ekuseni wathi mama ngiphekelele umduduzi ekliniki bamhlabe ngomuntu. Okay, so manje silinde i-ambulance izomthatha. Athi mina okay, yafika i-ambulance yamthatha umduduzi. uRobisana azange decide ukuthi abuyele ekhaya cause sekusekudeni ekhabo sekuseduze kaPhahla. Uthe makakhamba abuyela ekhabo kaPhahla kwavela umfana amlandele emuva amkhombe nangomukhwa wajika naye lajika khona wamngenisa emarumini wafika lapho wamrepa, and uthe makathi uyamrepa ngiyacabanga into yakhe lebe ingangeni, and so ungangeni kwayo wamhlinza ngomukhwa nangaphasi wafaka wasuyamrepa ke khona lapha emagazini. Mina ngizwa ubuhlungu kakhulu, ngizwa ubuhlungu ngendlela ukuthi sinabantwana abancane ebazokurejwa ngalendlela ayenze ngayo uKarabo. Isizwa ubuhlungu kakhulu, and umuntu uRobisana amfonelile futhi wokuqala kube yimi umfonela ngiseHendrina, kwamele ukuthi kuphume ikari from Hendrina ingiphekelele ekhaya ngize la eSiyabuza, ngathola vele injalo indaba. So sizwa ubuhlungu mphakathi, ngicela ukuthi sibambisaneni ngale sehlo esehlakele umakoti ami ngimama umntwana umntanami
angifuni nje vele. So akungitsheleke njengoba kuso isokana lakho lelo ngaleso sikhathi belisese ngaphathi kwenhlungu lisesibhedlela la khona lizama ukulwela impilo yakhe. Uthizeni naka find out ukuthi umuntu ohlekisana naye ke udlenguliwe and begodi usenhlungwini, utheni nasikathola ukuthi vele injalo? Umntwana nami nguye osuke futhi waboleka ifoni asesibhedlela emamihlaki. Ngaloyo sondo loyo wathi mama, ngathi wathi ngibona urorisana nami. Ngambuza ngathi mina utheni kuye. Wathi hayi uyangitshela ukuthi nakajika abuyela ekhabo kwaphahla kuvele umsana ajampa iskirimeri ngakasefi. Umsana lo umrebhile. Umntana nami ihliziyo yakhe ibhlungu khulu, ibhlungu. Angazi ukuthi ngithini. Naye besinaye la ekhotho. So ngendlela ame-enga ngakhona vele nje umfuna ngezakhe izandla, mara-ke ngezakhe izandla angekhe kusalunga. Kwathina simphakathi angekhe sisalungelwa ukuthi singambamba ngezethu izandla. So mina ngiba ukuthi ikhotho idlale indima. Ikhotho ayidlale indima phezu kwe-rape. Ayidlala indima yayo ngokupheleleko ngeni-12 siyabuya khona la. Yeah, okay. Bekhabo mama walo mntwana bona badlala yiphi indima mhlambe uthize bayingcenye namkhana badosa emuva nguwe osupporta umntana ohlala nomntwana wakho? Bakhona abanye enginabo ebayingcenye yefamily yakhe uRolisana. Ngibo engangena nabo ethavelini leyasa yokufuna ifootage. So ngithanda ukuyelelisa futhi khulu abantu bamathavela labe banamakhemera. Umama lo yabe kangafuni ukusinikela ifootage. Ala vele nayo ifootage. So ngamcela mina ngathi uzosinika ifootage leyo oranjani na. Wathi yena ngeke azasinikele ifootage ngabe sengifonela iCID yelinye engilaziyo. Kani iCID engilifonelawo iCID eliphethe icase yona le. Wathi nginikele umama lo ifoni, umama lo yawayala ifoni. So sabe sesiyaphuma babuya bazongibiza ngaphandle. Bathi hayi umama Sophie uthi buya nizobona ifootage leyo. Ngathi mina ngoba walile so nje ngoba bengikhuluma nama-CID yena ucabanga ukuthi nguye yedwa wazana namaphoyisa na. Saya sayoyibona yafika i-CID leli sayibona ifootage yakhona. Bamkhomba ebamaziko ukuthi hayi umuntu we-next door nethavel kaSophie ema-RDP. Okay, ngizwa nokuthi ifoni yakhe beyitshontshiwe. Itholakala ifoni yakhe? Ifoni ayikakatholakali and ifoni le isabhadala. Ngoba ngizwa nje imali beyinemali ngaphakathi. Ngemva kwefoni beyinamali? Beyine 250 rand. Okay, ngoba bathi nasengibuza bathi vele ifoni uzile ayiphethe isukana. Kanti ukuze nokufuna ifootage bekangakholwa ukuthi mhlambe nguye namkhana bekaphika. Nje saphika. Ona nje uthakazi next. Yeah, and then bona bekhabo kwabangibo futhi basuka kuba yokufuna ifootage yaSophie. So bathola vele ukuthi iyangiwe umntwana. Vele ifootage yakhombisa la mlandela ezangakuye. Mara still uyayiphika nefootage le. Usayiphika. Hey, bakwethu nako ke okubuhlungu ngenxa yokuthi nalabo abahlala eduze kwakhe bathi yana ngambali ifoni uzila iphethe bekayithengisa ke. Nokho abanengi abachoko ukuthi bathi isokanele akusimuntu nabantazana bekodwa akusimuntu ogijima nabantazana and bekodwa akusimuntu ongagagadlela umfazi ke. Okurarileko ke ngilokho ke abangani bakhe bonke abaseduze bathi yena yes umuntu ophila endleleni angakwazi ukuthi akubambe ikunzi but yokugagadlela umntazana ibararile nabo ukuthi njani ngoba yena umuntu angabavuma indaba ukuthi ngenze ukuthi ikunzi vele umbambile yokugagadlela bayiphikisa abalibethala bathi nux asiboni ukuthi ngabe nguye yokugagadlela mara ifoni yona siyavela singavuma ukuthi yena uyayibamba ikunzi but yokugagadlela still usayiphikisa uthi ayisenjalo akakwazi ukuyiphikisa cause nanoma bambamba abesana laba
ubakhiphele umukhwa kusho ukuthi yinto vele ahleze ayiphele umukhwa abangani bakhe Wona lo- bamjamela njani ngoba bebangekho Yeah. ake bathi angeke ayiyenze lento ngoba bebangekho benganamuntu bayokwazi njani ukuthi yenzile Yeah, nokho abazama ukuthi batsho ukuthi ngendlela mhlamba ama-characteristics umuntu onjani umuntu obamaziko ukuthi kunze abaningi yabathathela uyenza but ibathusile nabo leyo ukuthi yokugagadlela kutsho ukuthi ibathusile ngoba umuntu ungazitsheli ukuthi uyamazi ngoba umuntu ungazitsheli ukuthi uyamazi urareke irare nabo makhelwane uyatshintsha. bararekile bathi njani ngoba sirhabha ukumbona nomntazana kuzwe njani agcine ayenze isehlakalo esinjengalesi njengoba uthize dadwethu ugcine alele nawo after ukuthatha ifoni makathatha ifoni kokuthoma into ayishilo kuwe nakasele athi ungascreami ukuba uyifoni or ukuthethe wathi asingene ifoni macala ya makaceda ukuthatha ifoni ngamtshela ngathi khamba ukhamba nami wena angifuni ukuthi abantu babone ukuthi wenzani and ukhuluma so ubeke umukhwa la umnikeza ifoni wathi khamba uthethe ifoni wathi khamba yena wathi angikhambi awukhambi ifoni uzoyithola kahle kahle bekumuntu ungasukuthi ukubamba ikunzi or bekumuntu ongathi uyakushela awa bekazi ukubamba inkunzi so why bekakucocisa ngendlela bekakucocisa ngakhona nandra athi no asikhambe ifoni uzoyithola angimazi ungitshela vele uthi ngascreama by the time abantu bavula umnyango mina zabe sengifile benginganakuthi ngascreama na wakuthingisa kuphi ngoba ngizwe bathi kunendawo enye yakaphahla under i-construction kube ngiyo indaweni yekiyo khona lapho-ke okay after lokho akwenzile ukuba wathi uba uthathe impahla zakho phasi or uthethe umesi wawuberegisa ukusika impahla zakho nguye ongihlubulisile okay naceda ukuhlubulisa wagcina enzeni ngoba ngizwa inkulumo yokuthi umese ngiwo okuhlabe ngawo walala nawo uphuma igazi njalo ulele nawo uphuma igazi njalo nakaceda ukuhlaba ngegazi or akathomi ngomukho uthome ngokulala nawe makaceda ukulala nawe bese wakuhlaba ngomukho wabona ukuthi ayingeni kuhle yeah waba lapho sekawafaka khona umukho ukuhlabile or bekawufaka thutsa ngomukho ngathi bekathi ukushikisha kancane so yena zakawufake bathi bekashikisha ngawumumo bekangacabanga ukuthi kuzokuba nama-internal bleeding azobe akhona ngaphakathi or vele yena because into engiconfuse ukuthi umese ngokusika akusingokutesta mhlambe umntazinyana ngendlela ayenze ngakhona bekakusika namkhana bekazama ukuvula ukuthi akhona ukungena bekavula indlela ya bekavula indlela ukuthi akhona ukufaka into yakhe okay ngoba ufakile ngithi ekuthomeni yangangeni okay ngikhuluma nawe nje isokana libetha phasi indaba le lithi nokho mina ngeke ngiyenze into njengale ngenze ukuthi usesi ukwatisa ukuthi ngithethe ifoni into engiyazi ukuthi ifoni yona ngithethe noma angeke azakuveze but abangani bakhe bayathi ukuthi ifoni ngayithatha and then bekothi singakuzumisa ukuthi uyithole ifoni mara ke leyo ukuthi ukudlengulele sekuyokuphuma kumahastrada nasesibhedlela ukuthi ukwenzile konke lokho kufanele kwesibhedlela ne uyile esibhedlela zange wageza suke bawathetha ama-DNA yonke into uya ngendlela obone ngakhona umuntu osebesicedile or uzwe mhlawumbe ichata waphuma aceda uthole ukhona okuseleko kwakhe like njengama-spams bewakhona ngisho ukuthi naceda same time wajama 2 minutes nyana wathi awukhami ungangicali wangicala ngiyagulala wangenza ukuthi ngicounter ngithile 100 athi uvala amehlo ya ngathi nangicounter so ngamuzo sekagijima isikontereni akale ngathi nangiphuma kwavele enye iSuzuki ngabacela ukuthi bangiphele police station bathi ukwenze njani ngabatshela ngathi kunomuntu ophuma esagijima bathi bambonile bazama ukuthi bamlandelele awa umunye umkhulu ngale MRDP wathi umbonile umsana naye ecela ngale nedi ukuthi uphelele ebhazanka sambona azange namthola ngaleso sikhathi azange samthola kunithethe isikhathi eside ukuthi nimthole ya bakwethu yenzeke ngosondo simthole ngolwesibili ya kubalulekile ukuthi sikhulume bokoti sikhona ukuzwisisa
abantu abaningi mhlambe bangabona ngasukuthi usesi yamgcindezi kube ukuthi sekumalanganyana into le yenzekile la abagcine khona bamtholile wavalelwa njengoba valele bekulanga lokuthoma lakhe lokuvela ekhotho la sikwazile ukuthi sithole ithuba sikhulume naye usesi iloyo ovelele sehlakalo nalabo abaseduze kwakhe basiphile ikulumo ehlangotheni labo begodi sithi na kuyi-justice kumele ithathe indima ngoba ekugcineni imbokodo ayikazokuhlukunyezwa ngale ndlela le ehlukunyezwe ngakhona begodi ngijabulela ukubona isekelo ephumileko kule ndawo ababuya kiyo bayatsho ukuthi justice must be served. Ukwenza ngecadi ungazitsheli ukuthi angeke kuvele ekukhanyeni uzokuvela and kuyokuba buhlungu nasele kuvelile ungazama ngendlela zonke ukuthi uzivikele but asithembe ukuthi umthetho uzomprotecta udadewethu sizokuzama ngendlela nathi ukuthi simhlanganise nabantu abangakhona ukuthi bamkhansele bamnikeze yonke into so that ukuthi akhona ukuthola i-vote of confidence and begodwa ngiyajabula ukuzwa ukuthi isokana lakhe alikamvaleli izandla alikathi ngoba kwenzeka isehlakalo esinjengalesi mina sengigegele emuva unaye ekubeni nala khona into kukhanye khona mina ngiyathokoza ngisicama se-identical force bengitsho begodwa ngibuyelela ukuthi elangeni namhlanje sibe ingasilanga emtestoroho ngalo mara makuvela izehlakalo zomphakathi siyasigijima begodwa sizidime zonke izinto ukuthi ekugcineni sikhona ukuthola begodwa ifike la ingafika khona ichabalale so that ukuthi noma Magistrat ayibone ukuthi usesi ubuhlungu kangangani ngesehlakalo esenzekileko. Ngiyathokoza esayidini lethu sizokhuluma nawo ngecadi sibone ukuthi sokuhlanganisa nabo bani abangakhona ukuhelebha masinyana so that ukuthi ungadli uDecember lokabuhlungu khulu ngendlela ongakhona sizokudibanisa nabantu bazokuza kuwe wena ngeke uye ngakibo bazokuza kuwe.